Hello and welcome to Prudent Media News. First, a look at the headlines. Parrikar fulfilling some of Congress promises, says Opposition Leader Pratpsingh Rane. Stresses need to consider long-term implication of government's major decisions. Senior BJP leaders don't want to speak on successor to Parrikar. Shripad Naik not comfortable with question. Parsekar says doesn't want to face googlies. Damodar Mangalji's illegally operating mine in Pisurle may face closure. Indian Bureau of Mines and Mines Department to inspect lease area on Monday. Feral Furtado hits at accusations of not sending women's team for nationals. I have sent 6 teams for Indians hockey nationals and will not send for IHF nationals, says Goans hockey secretary. And 450 participants and 84 teams participate for Bridge Nationals in Goa. 5-day Tolani Open Summer National Bridge Championship kicks off at Taligaon Community Hall. And now the news in detail. On the completion of Parrikar-led government's 100 days, Opposition Leader Pratpsingh Rane feels that Parrikar is fulfilling few of the Congress's promises in manifesto. Former Speaker, former Chief Minister and now Leader of Opposition feels that there is a need to consider long-term implication of the major decisions taken by Parrikar. सर, भाजप सरकारला आता 100 दिवस पूर्ण झालेले आहेत. त्याबद्दल त्यांची वाटचाल तुम्हाला कशी काय वाटते सर? नाही, त्यांनी आतापर्यंत तरी जे काही त्यांच्या जाहीरनाम्याप्रमाणे त्याची पूर्णपणा करायचं ठरवलेलं आहे, पूर्ती करायचं ठरवलेलं आहे, त्याच्याप्रमाणे त्यांनी वाटचाल करत आहेत. परंतु भाषेचा प्रश्न जो ज्वलंत प्रश्न आहे, माझी स्वतःची भूमिका होती की ते तज्ज्ञांनी ठरवावं. परंतु आमच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्याने असं आहे की जे काही पालकांना हवं आहे त्याप्रमाणे त्यांनी ते विषय आणि ती भाषा शिकावी. परंतु भाषेच्या विषय म्हणजे 2 असतात. एक म्हणजे आपल्या संस्कृती, भारतीय संस्कृतीचा, आणि दुसरा व्यवहाराची भाषा. इंग्रजी ही व्यवहाराची भाषा ही सगळ्यांनी शिकावी. त्याप्रमाणे मला वाटतं भाजप सरकारनं काही पावलं आमच्या जाहीरनाम्याप्रमाणे उचललेली आहे, काही प्रमाणात पूर्ण करावीत. एकंदर सरकारची वाटचाल म्हणजे एक पेट्रोलचा विषय, मग नाही काही अजून थोडेफार केलेले आहेत, पण अजून ते दूर त्याचा परिणाम काय होईल त्याच्यावर आपण विचार करावा लागेल. और रिपोर्टर फ्रॉम साखळी उदय परब. Who will be the successor of Parrikar after he quits politics? At present, none of the party leader wants to answer. Senior BJP leaders are mum. Lakshmikant Parsekar says that he doesn't want to face googlies, whereas usually media-friendly Shripad feels uncomfortable with this question. Watch Laukik Shilkar's report. ही 5 वर्सां जाली की ना, म्हाका परत इलेक्शन लडोवपाची इच्छा मातूय ना. आय एम सो क्लियर. म्हणजे हाजेर म्हाका कोणें प्रेशर सुद्दां हाडलें जाल्यार आय वील नॉट एक्सेप्ट इट. आय वॉन्ट टू लीव लास्ट 10 years ऑफ माय लायफ टू फॉर मी. Chief Minister Manohar Parrikar has made it clear that once the current assembly tenure is over, he will quit politics. We caught up with senior BJP leaders on this decision of Parrikar. We questioned Goa's senior BJP leader and North Goa MP Shripad Naik. He feels uncomfortable with the question. Even BJP State President and Health Minister Lakshmikant Parsekar doesn't want to reply the question. He says Parrikar cannot take such a decision on his own. Party leaders have to decide. But when questioned about the successor to Parrikar, this is how he reacted. पार्सेकर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान म्हटलं की ही फुडली 5 वर्सां आपली एक्टिव्ह पॉलिटिक्सान शेवटची 5 वर्सां आसतली म्हणून. तुमचें कितें म्हणणें जे तेणी हे डिसिजन योग्य घेतलां काय
भारतीय जनता पक्षाचो नेतो मनोहर पर्रीकार हो स्वताचो निर्णय स्वता घेवंक शकना. आमकां सगळ्यांकूच पक्ष नांवाची चीज आसा आनी पक्ष हे आमच्या वयर आसा. त्यामुळे लक्ष्मीकांत पार्सेकार आपलें ठरोवंक शकना आनी मनोहर पर्रीकारूय आपलें ठरोवंक शकना. आनी त्यामुळे ताणें कितलेंय म्हटलें तरी तशें ना. तें फुडें मनोहर पर्रीकार राजकारणांत आसतलो हातूंत म्हाका मुळीच दुबाव ना. ते आपल्या निर्णयाची ठाम रावले जाल्यार टीम लीड करपाक तुमची तयारी आसा? बेटो गुगली म्हाका उडोवं नाका. आमचो नेतो कोण हो पक्ष ठरयता. आज तरी मनोहर पर्रीकार नेतो आसा आनी म्हाका नेतेपदाच्या शर्यतींत हांव निश्चित ना. हांव नासलोय आनी हांव आसचोय ना. Meanwhile, Goan cartoonist Alexis, in a function at Panji on Saturday, smartly bowled a googly. And just today's paper, our CM Manohar Parrikar said next year he's not going to stand for elections. And I'm happy about it because then the next CM is going to be Shripad Naik. Thank you. A reporter from Panji Lokik Shilkar with video journalist Dinesh Karpe and Prajot Pednekar. Damodar Mangalji's mine illegally operating in Pisulle may face closure of lease. Sources from State Mines Department say that the Indian Bureau of Mines and Mines Department senior official will inspect the site at Donkal on Monday and decide the fate of the mine. Bureau of Mines had ordered suspension of operation of this mine in April following its inspection report, which observed excess and illegal production of ore than the approved quantity. Watch Dinesh Karpe's report. Damodar Mangalji's mine at Donkal was in operation in lease number 2/FE/71. Audit figures indicate that in year 2005-2006, mine produced 32,550 tons of ore in excess of the approved quantity. In the year 2009-2010 and 11, it produced 73,508 tons and 70,000 tons from the dumps. There was no proposal or approval on record for the dumps. The story doesn't end here. When the Bureau of Mines inspected the site at Donkar, it was observed that area of mining lease surprisingly had no such mining pit or dump to correlate the ore handling in any manner. Entire lease area was barren and in virgin state. This raised a suspicion that the ore handled by the company was an illegal one. On this backdrop, Indian Bureau of Mines issued a show cause notice to the Damodar Mangalji's company on 8th February. Thereafter, on 18th of April, Bureau of Mines ordered suspension of operation in the lease area. Surprisingly, locals noticed mining activity at the lease site recently, with excavation in some areas and cutting of trees. Ore dumps were also found at the site. Comunidad claims that mine is illegally operating in Comunidad area. जे आमचे पिसुल्लीची जी कुमताची जागा पळय इवन मार्साडो आमचो तेन्ना पोर्तुगीज तेंपार थंयसर मायनींग लीज आसलें देपेचें त्या टायमारूच बंद जाल्लें आसा आनी थंय आतां आमच्यो सगळ्यो काजी लायल्यो आहा. आमची झाडां आसा, तेज्या सकयल आमचें शेत आसा, तेज्या फाटल्यान आमचे देवाचें देवळां आसा. थंय आमी तर कुमताच्या वतीन तरी मायन थंयसर आमी चालू करूंक दिवचे ना. हेंच्यांनी कितें मार्साड्याचे मायनीचें प्रोडक्शन दाखयलां. थंयसर एक रिपर चलोवंक ना, थंय एक झाड मारूंक ना, प्रोडक्शन खंयचें दाखयलें. म्हाका दिसता तेंच्यानी ते पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट बी चलतालो शेटया कडेन, तेन्ना तेंचे बी हाडून डंप करून येलां आसतलें अशें दिसता. पूण मार्साड्याक हे कागदाच्या घोड्यांचेर दाखयलां, कागदाचेर दाखयलां मार्साडो मायन म्हणून. पूण अस्तित्व परिस्थिती जर पळयशीत जाल्यार थंयसर मायनींग कांय ना. ती सगळें नॉर्मल आमची झाडां बिडां सगळीं तशी आसा सगळें, पूण मायनींग एक्टिविटीज थंय कांयच ना. पण डंकल जी मायन आसा
ती मरे इल्लीगल एक्स्ट्रॅक्शन करता म्हणून हांवें 29 डिसेंबराक 2011 कंप्लेंट केल्ली. त्या उपरांत मायन डिपार्टमेंटान इन्स्पेक्शन केलें आनी इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सान इन्स्पेक्शन केलें. इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सान इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत तांकां शोकॉज नोटीस धाडले की तुमचे मायनीचेर प्रोडक्शन तुमी केन्नाच काडूंक ना आनी हे प्रोडक्शन दाखयलें तर तुमची मायन सस्पेंड कित्याक करची न्हू काय म्हणून तेंच्यांनी हें केलें तांकां. इल्लीगल ते एक्स्ट्रॅक्शन केलां आनी इल्लीगल मटेरियल दाखयलें तेज्या खातीर आनी इल्लीगल रॉयल्टी भरल्या कारणान तेंचे मायन आसा ती सस्पेंड करची म्हणून तांकां केलें. तेंची मायन ती सस्पेंड केली. On this backdrop, Bureau of Mines and State Mines Department officials will inspect Donker Lee's site on Monday. Officials will decide the fate of the mine, currently in suspension. Our video journalist Dinesh Karpe from Pisurle. It's time for a short break. Stay tuned.